yes kandi nko kumukumanya ito bankore media tuyihire yo kurondera ibintu birunje byo shemerire kureba kandi n'ugundi murundi twakutangirira tuyija twakikaho misho gawaho aho kuturebero ba Dubai ba Uganda ba USN mutine y'abarebi kandi twakuretera umushije wa mani munongo kitiro mu Western Uganda kandi uri kusinga kuba forward umuzano w'imizano umuzano wa film tindamugambirire binji kwiyoka tumwakira abase kube yanjye kugita se yes DM Swaga yes amazina nyine minji uka ndazawugamba bo machaga ari kubambira nagendanga muntu noge nagendanga muntu abantu nibagenda hapa waza ndanga muntu abatanye to mukafire bakaja mu nyungu kabatereze bwandanga muntu ago nagubambatize kandi nagari kunkorera business sanje bya Ruhanga Gideon Mutembandeje umutembandeje binjira basa bebuzaga bishi Mutembandeje aho henyina wahurura umuntu bari to Mutembandeje nyuka ari hamba bwo kuba akari ho mugurusi baramweta ngorogoza haza kabari y'umwinika kandi ubwo ni shwenkuru wabinika ukwine shwenkuru wabinika so atitwe abarya hasi yeye nitweta bamutembandeje bwo kugira ngo niwo mucigaho kubanza kuzaheru akatemba ki akatembeje kandi ariyo uruganda rwabinika so ati buri mwinika hariho n'umutembandeje so nyowe nkatware izina y'uruganda wihaye just akantu kace kato waka branding ahubwo kugira ngo nanye maybe amamanga ndabijukuru ba ngorogoza umuciga wo kubanza kuzaheru akatembe nyunya takashomaga kunka kuyashireyo uramanya abaciga abinji no kuba ari creative kwine akakusiga yakora history ya mani munonga ahubwo kugira ngo yakaza mu kigambo cyo rurimi n'abajungu tibayitegereze byari kugamba yabacenga kunka yajezo kuyiya kureba ngo tiyagwayo zo kuyashireyo yamara kutembe jonyine yaza herokwe yazo murumbu bamucinjira namo atari kumenya kugamba rurimi rwoko wamuzayo ejare banze mwite witire sayija teza kodi uriya yagambira urwabo rwakabari nohe uriya barakubiceka uriya burira maybe bajira no way ate cyo kunywa breakfast ajigaruzayo umushaye yamura ejare mukamura undi rayija shuba anokinga ati nohe bagaruzayo chamushana hakuba no way kandi ati urarabo uri kuzaga no watacineho kuza bahibagire kubicenjera batira urwigicufa bashanga umushahari yiko ikigambo cyo rurimi cyamukwatira so ati niko kutembendeje kweye uzahero yamazire yarugayo of course umuntu wujira hero uratebya ibyo rebire ibi warashanjire yo nebyo bugino mu muhanda ubugambo nijira yineka yo warabuhurire abana baracira kuvuga ishungi somo ngo a bad took me from a castone to enche and when I reached there I saw inyamusoro tibani ngo rwadram akari kugeza ukutebya kuyarujire kabara kagenda kazaca ikenyo nyine biyarabire mu byo ubwo wena niwe mugurusi bareta ngorogoza no mutema shwenkuru wabinika kandi wo muciga wo kubanza kutembe enyonyi kandi atashomire kandi basakuzayo akarugayo urareba itwe turi bamutembandeje wachichen na kwine so nabandi bamutembandeje bariyo bakanyire konka niwe uri kubebembera ya nyoka bahamba niwe president kuzana neneje so nyo muzani w'imizano niyo mweshongoze kushaka narebire byayenda kuzamani naronda indi kuforinga henyine reshongora konka umuringo gwa comedy
no kushemeza abantu konka nacamanyisa kuba serious kwishongora naco no chiko na miliyoni aratina turuko abo ko bareje ishongoro ryawe ebinkumanyaho gineho tuyambane mfakte cyeshongoro cyo keri message ya mani munongaza cyo kuhanjirira namazima ka cyeshongoro ine ndi kucirira akuba kagira problem y'umutima ngo wenda kunshandaza iwe wenyine yes naza mu rugo narugayo bampe papura ndagira nti umutima gwanga kutuza hati bampa amagizi ngo urabasa kurundana kasento zahera kuko abandi bari kucikora nataho n'ibirango radio nagira nti abantu tibaye fera yo babirugaho tuwara batabiriho natoba kuko natubiri mu mandazenguko no kutibe bishaka tibigira ki ahi nijire mbarara still nabwe nacigumiza mecintu cyo kugira ngo mbone umuntu wo kungwata mukono gazahera naco cyare banywane banje baceho mweno owe biro wagumwe wagera ki ndebaho umushawo wa mani mbararaha ajira kuyakanakanikamo tutamuhindu wanaye bari muno ya so nkata aho ateramwe birakanatamba so ico cishongoro ngijana cishongora kurujirira uko kutago kunabire ndi kuraja ngunkafu hati nibirango binatiriho mu nyambe nzumwe rwaro nyenda kufa bakebuzabuza kandi kuraja ngunkafa ukoroza kuruwa twire shanduko kusera kushiza yo gurahigo uwa sponsoring kituru uwata wenti abantu barya bakora umukoro gw'amani munonga cyangwa n'ubaruhizo nayo buza bwaci tutari kuyambana na munongo umuntu acahurira ni message ya mani munonga abandi barakora ibibina ibibungu ni mweziki nondo nzike abo gacu utari kuntambira takafiri by the way nyono kundi kureba izuba ahamfu no kurya bayenda bakwiyo uri kurya cushemerire ncyacitero kabishurunje musibira umugenzi yaba ine bibi muri uruhanga bimusatse ukimwe hati mukashara mu bufutere ndongo kurya mukakwatwa na Swiss muzine bidongo nabazuba rero cyeshongoro icingwataho kandi kiri mu message kandi kikwata nabandi abo kuba naye nicingwataho nabandi noshanga umwana ari mu gushoma umuntu ayinesete nishento azibikiro mu ziyoni zijuru konkata kwenda bari munonga kweshongora konka life yawe haro life yawe yinkwenda munonga kugira ngo abantu bamanye abo kuba haro life ya eyo kugira ngo utakijire kunumbarara haro life ejo ya entertainment wakijye mukakabare haro story ryawo mpango utatenda tumanye kinimba actors manya ba noho guregendo afire America naba ejo connection yona ka history aho hanyuma kinimba actors Kigezi Kinimba actors jo by the way niyo ya nyombe ciro musinjo gunde buzima ni nyenemeraho na one of the directors and founders group ejo amaze kuhumura ya bamuzicire Rukanga Abraham bamuzicire so gutachigumagara gensage of American way ninjira yabandize atuna nabande konkati ubuna wamukurasira so group njane jende ekakumbeka konkeka nyombeka nibinja bombekire by the way tinkabagamba ngo bahwayo binja buri kureba umuri ankore kigezi bakarabo mu ngaro za group ejo abazana buri kureba abakabara benshi bakaraba umanika group ejo je yakinimba kigezi Kinimba actors ekatati nyowe nkazarwa ndacira nyine ciconco cyo kuzina kwishongora ibintu ke music dance and drama ndacire kanzarwa mu nete akubanyuka tanchiro mu primary na munonga primary 3 nazana gemizano kwishongora zina tanchiro mu primary igishomero rikaba ririho muri rogo ngita ka mwezi primary bikibayo kubayo kusha ijumero rya baho busy na baho jizi ba mutaxi
ninjya mwamureba mwongere kuba inspired Baraje. So ati mukatandikira ha revenue kunambaga tajire mu kwaya mwishomero baba sing twaza mu competition za music dance and drama kabanye no muzinga gwa bass barashumurura emizano turazanira kimwe buri mwaka twafineho end of year buri mwaka mukamba nitekwa kuzana tumitatinga abazira so bona babijaga bariruka kureba mwijukuru w'abakine yatufumbira yoci yatutekera yakaki so mpora kumanya ngukikija cyaba wasi kunashira mu P6 bareba ngushana ndi kuza kutandika kubasigaho nako basigaho batandika kungwise bijezo kugira ngo wejya ngumwe hariho na class yibanda bwize n'imirundi nk'eshatu urukereja narugwamo makwenda kuguva gwele wako ka kunashina shaka murinda mazimere hejuru ryo mu primary waje ta bwire kubukike kintu n'ikiranga nacirugamo agenda so nagumiza mu nekitone cyo kunajire senior wanu nabwe ngumiza no mu secondary still nekitone ndi kukivuga hata ina marire senior 6 nagenda najoininga ururembo rwa kabari niyo nabuganiro aba bakigeze kinini bazeni bakabasha bafi yo kutaha muninga neze banshabire just kuba abago yine talent bakwereza ka interview then bakuta training ugumura korosyo be barakwa bakapromotinga mu ya ubumwe hariho na parts ziba barebaga bajangu konka urenda gushaka ruta America ba parts z'unzizani ujire waza mu film mukarekodinga ninga filmu twakwa runko muntu wakuzati nkanzire njirebe ndebe rutamina nkamu texoko yawe na showbiro filmu arezi twazanire konka live stage ezindi tukazikora konko mushija fira takazishoboza ziriyo zibikire zisakashobora konka hariho na munonge zindi kumanya bitwabende tukora live turi kusensitizing abantu mu bya Miss Marungi Western Uganda yo natwatutoragayo turukorengana n'abamizi nabyo twatukoraga nebinde bikwatirine n'entunguka y'abantu kuza ibyo natwatukoraga live konka ubanga hati kazi filime zo bazira zakugezaho kuzirunda nembabazi ibyo bikabiri mwenu abo kuba ntiro mu group hati nagabwa nanye kindi nyine na experience ya primary na secondary ndandika kwege byoma za keyboard za xylophone nyejana kimwe bindongo za ibyoma bingi munonga hati nagira kimwe mu kintu watch wijano kikura kwarugiraho waza kunarugiraho nabire ndyaho jiro mushije yanterese akarakora radio mu kabaro ku VOK voice of Kigezi nangwa VOK nawo nkakora konkata kajire unkabanza yinde radio bari kujeto muzikwa karande Roots FM ekibayo ati kama wayo no kuyabe gisire haza mu ndisho so ndiyo mu Kigezi kinimba actors nkabaga ndi na Roots FM Roots abisha bakushaba document ukawabishomire ninga talent ne yamani bacha ne yamani buzima talent ne yamani so nkabiza mu kuba nyondi muto nambisya bubwire ngo rwa katanu shanga ninkora muka Saturday mix ndi kurukorero mu rutoci nyikora mu DJ oti mixing ndi kweta DJ mapapa umushoka muhurira nkamuhurira DJ baba inspired so ati nabyo kandi mbikunda bamba yo muri Roots FM icuma nacifura icuma wachitira nchiryo mu Kigezi nimba actors mayo hati aho kunabire ndiho ajiro wajati konka igitari stogitwara voice of Kigezi korashobwe nimpango no basakika hariho atoko kunagire yo bantandikira kumpa muzano gutuzana live ambe akube nibyo natwire of course coach ndi mukuru mu Kigezi muzano gwa kahungu baraguheta kahungu tuzana muzano then ati kuba amazire bajango konka ubwo twiro mu bintu ngiye ati zo mu kigurupe kiri kurete bishakuzo nemegani ibyo buhango ibyo bunyakari aho naho bantaho
so kuna ibiri ni yawo mbono ndijo mushija ni presenter ko baramwita Peter Rock nkamuhoza Peter Rock ino kwari connected na mapapa sinobo yanje ati kungashi umwana talent yine korosho yari bindi atari no mugiga twire narundo umuntu ari nkiwe muri mbararuko tujuka zo gukora interview karayo rarabe kabita mengita twije interview najikora by then nkashanga hariho mushabara the late Francis Mutazimba we yankorise interview a vision ready akampanya interview y'akarango hiriguza kuba Christmas inkumi ibiri na mushanga yaje ati tkorera akarango ka Christmas ka Vision Empire ubwaguryo mutego guri nkakabaragura yaje ati uramangu watanshira uko talent ntaki yatakagire mu ishomero ijuka ningoka inyuma ho kuwahereze wazayo ibi bishu yonkani nkora ndi kushoma yes ati ibyo byone bindi kugambira ni after senior 6 nani mahisa journalism uretse ibyo nkabikora ibyo nkandi kushoma ndi gukora ndi kushoma abo bakabare ndakijire yo kutoroka kwija kunuwe kutungo muri ma Vision Ready nkandi kure African College of Commerce ndi kushoma ho masiko wajire Fred ni yejo kosi yawe ati kunijire na toroka yo ndakozera ibijezo sente zikakujaba gasete kawazirebire niruka nkana amazi tinakora bijezo ngambira director na dosi mu certificate n'uyu kwetari yakura hinguro yakuva muri mbe namaze esti ndakozera kankashasho mwene sete bashija set konkaise tujestare sete yakarango katera jatro tandikira hukuri tibintu nadishine nabyo tegaruka yo bireta tandikira mpora ninga tari kukumanya akwanyowe radio yaho ngatanuka kwata nyumva ari ndakarango kawe takakunzire na program ariko barakarango kuwakozereka bajya hado in fact urirege ndo mu kintu cyo burango uburango nyine bwinji abantu bakakunda uburango bwanje uburango ninke binyasi so abo akuba nureba ngo necyakuresere talent yo burango kabuginemo hata by the way takashazire kirime nanka kaburango in studio ikintu cyo burango kitema amane abo kubanka nkabantu nka Alex Muhanji n'umuntu uri gukora akarango kamwe ukamuhereza miliyoni 10 just akarango production engine nishomesa n'ibintu bikwatirene na ya media ni training ato ine nishomero ninkwera ho bujurizi ntaka kushazire kirime ari umwana ukamushomesa bamwita nayita umukiga w'ikifuba mu Ngereza umukiga w'ikifuba tingma wa mwizuka konkata jya kure ine akabona muri mo direct kuyaza ati ninduko wamutemba ndeje niyo shomire bakana badira ngutike hariho nabandi nabo bari side za Rakayi abandi bari Kirugura n'icyo bari mutono ya of course hariho nabica ko nabene shomesa ari mbarana community institute community ya kwatirene ya radio na TV so au kuna yonkaza yo kuna amazire ibintu byanzbaho binji atika concentrating byanje ka production kanjako hati by the way kasigire kare nkako burango bwo ibindi nabirishira waje kambe mbirekire then na numurimo gwanje gwa radio naguhamana najire munakora ikinde cyarobaju nukuzo mu mabaga uruga MC tukora yo comedy tweshongwa ibintu bwebyo iwena n'umuntu wawe arishira aremboza mbango arayisha sorry nanachigamba kubi musasira arayisha ndachigambo toribo muzara kushira kwa nachikweza mutema neje wisha waza vision ikintu wachitandika wachitera kandi wakwatayo ikintu akuba abantu bakunda program yawe experience cyo kija wadishango takugira ngo obire uriyo no wachiterera abantu bace kunga kuwisha aba successful no muntu haramuntu nanagwana let's say atine set achimara kuzibona hariho happiness ari kwija yaba ha kandi nkiwe nka celebrity ninga sho mu nyamakuru wa urugero yakaba umuntu wama no mu nyamakuru
injani yokobo in mission kuwarebire warabaho ukafiringa utakugira ngo waba successful kurabaho mu bichikwatirina naki umuchikwatirina na ready uko bizino gira kugira ngo wamanye baromwe shongozi yanayishongora kiri muto nabayine kugira ngo ninyenda kurengere nkareke inashika kuwarebire waraba waba successful ukahurura je ningo kajota ruhanga kagagwa cinkoriye no of course nkagira ndi chikanzarirwamo kandi cyabanze icyo njiri kunshemeza no kugira ngo ibinde binabire ninkunda ndi muto kandi ndi kubyenda final byona mbendire nzere cyishyikireho kandi ndagira ngo ukaba musigaza ukatandika butandise cyayongera yo mwifu konka ico kigutuma naba nkabo ndi kurura ngo ahurura yine cyo wabo ye pake utwarimo umuntu wamana itacera iwe nukore byawe ibintu biricara ruhanga n'abantu bawe full stop agukuba hakiriyo binje ni jamwe hurije abarebi bita bajyankore media kandi tuino mushawa man munonga gwanire munonga na entertainment abantu bamwe babasaba utakimanya konka ugwanire munonga no kwihayo western age kugitungura ari ibindi kuyetenga ibindi akashire mu field age inde ni brand nyine chete muco kugira ngo nshange nyine TV erye yanje aza by the way mu taxi tunanka tubirene hati noreba nkitwe platform eje ito afuna ito aganira ho ntubasa kurebwa abantu abamwe ba Dubai abandi barinkahe abandi bajyo mu government abandi mumanya ngo abagiga binji abo kureba bakozera ama TV bakozere ki enyiji ni proposals tugamamaza no ine idea bari ya funding so mwachurira mutemandeja ine idea ya mani munonga ine proposal ya mani yo gukora TV uri anabasa ko bananda gukora TV konka ine setes byo mbudeya takutaine idea so asiga atantenda naje kuba contacts ni mukwatagana na bandi mu cyongero mu mutemandeja ija ozo muri mbarara ugitande ko kitambuza utandika munangwa business zawe zo ubwo je mu kazi zimwe zikwamanya business zimwe zikatandika unakagura na disco bandwanise abacibandize mu bakagira ubwo baje ijuru yatumaraho bandwanise mu miringo atari yemwe nemwe kandi disco na expensive agent hati babanze banshandaza narabira hasi nashobana nabigaruze byo mu wabingurize bas so nacirugo disco wajirgo niyo nikasha tuzaza chendera na agent hati kanzo mu bindi obwa wijana otoba ojiro mu kazi ninga process zawo twena twaribo single life twaribo single life yonka na buhuru tubwanguhi nyowe inkura yanje te yanguhi kakura okay muzeya turya abana binjeho konka nyo kakura nyo ndinye kandi kutura no mupiko ntari nabandi bana kandi yo kuzengerera nzo mu makaga abantu okumara yo nkomwako kumara yo gundo kumara yo so musyo yo to ni kutambajira kukubwira ubwinji nakura nyo muntu omwe ndinyenga hazomwe ni hamubutambi yo kugenderana yo kugira ngo nashangana kunda life yo kuguma ndinyenga atari ko ndo muntu azaro kunda kakungu na hati kindi na hati kikure ndinkunda yesebo ka video kale nawo checho furaya yo DJ Furaya in action okakacha ngeno bwe twokweri yale okay kale mwana mu wala tompana yesebo yaman okay yesebo yabara manonga ogubara mweta chiza Godwin ya thanks for the program atibistu nayo herezaga message mu gumwe muzishome ati line ya Airtel umujigarureho ati nyowe zinu ibyo birankorere byo
kabisa aha kandi kubara mweta Chiza Godwin yaja thank for the program byagana takukesho ngoro mukabona mukacape turabendeze birunje minonga Alex Tibbs turyahebwa na wari ryacoma yebere minonga baramanya yabakoraho abaho dampa ryacoma Yagasha Godwin umugahe ari kucoma Sendeje Patrick yajangwa renda kuramsiya ho mwena baramanya abamurindwa Josepho nabande basendabura kandi ubwo baramweta Akisha Sanyu yajati ya program tinkaro of course tumubere kutwabara no kwimusya kare Inidi Karanja yajati I'm enjoying you guys. I love you. We love you too. Me too, me three. Urinda gamba rujungu misi. Yakacha kwivira machidaba mu musaje kubaita na mubiru. Aha gambachi. Shaga matamwe bari nyumutemba ry'abananga tubagara nyunga wokurira. Era mwana bari wabweru n'abakurisimbura n'agamati afe turi mutupatwinyenya binyenya DJ kwa n'agamati nange ndi kucyuma kiri yakire komende kandi tukaza neki. Atenga DJ Frayonga bo chimanja ari mu warm up. Okay, Edison ni mwine kasita na wewe chirumba ya jati ndi yacuma bisinjiro bona na baramusiona baramanya rwasa uguni musao rwasa ya jati happy birthday party ngo bakwendesizo barunje banonga Senior Julius Yiga yare musaho Rachel abari yantonde mwena abaramanya arabendesizo barunje banonga hamwe na mama weye uko baramweta ariko muri Kabatema. Okay, thank you. I think we can stop from here just only one part and we go. The lucky one, Visual Radio. Thank you. Aye, Bazora. Hey! Humura! Su! Sambos! Ay, wana wa mawe, reka tutahe. Chiri. Reka tutahe Frayo tumuhiguza yatandika kujire nugu ari kureba kubi. Right, akisha ngoro try me kurwa Jason Derulo featuring Jennifer Lopez. Reka base kubakorera izuba kandi twe tuhete. Kama baherezo mugisha muri gice mubare kutukunda. Yes, tugumiza na program yitu tuine mbozi ya Temba Ndeje legendary Gideon abanyamwami twatujya kugamba cha Love Life ye ningashi yajya kutugambira ko akunda kuba wenka ubiro bwinshi kujinjere yakuziremo Mutemba Ndeje aho gumiza mo tisaje amucara akunda kubanyenka ncunda no kusiguro wanje kigumije kantine na girlfriend mwanya we primary basegenda akubanka kururo mu mbere kumire yo kwefaho umunonga kureba ngo najiro kunazo manaje nashika bikabitanga so kantine bwire bwa kuko mujyabo ukaboyine nk'umuntu wayo noreberaho aho batukize kuri abana binja bakuzire baso bakuremwa kompolitiro kashanga yaba yiruka ya za street iwe cyakubeye kujemeseza cyuka ko nakushoma nkabaje utine na cyabura ninga mukada kafaye muno sina unabe nindeberaho ninga cinyuka kuri cyabinji sikiranga anga kwigurira umuhanda na ndine time ya ravu kanda kujango nabwinka kura ndinyinka biro bwinje ndi kutina nabishicabwo kuba nyundi ngo tarazirwe nabishiki no munda ya maweti hari mwishiki no so nabishikani batina ndine bwire bwabo nyine nenda kuyanje ndikuza kugamba ravu ndi kumangu kitari uco kurya vizere tinkumanyo ko erije ndiyo linye yiya ndio mukonda amabare gishomero kubo mukumi wishomero kutekera ishomero ngo ndonda fizi chamadidi yawe na braza we na chamadidi niko yashomera akuba nawe mbwe ni ukaboyine mami wawe nkani ndokaba mami akafuka kare fakare n'umuto no konkoze mukamwoka hona sorry unakuja ngo muzera amashere ko takahakana so hate bya rave by'urugamba rave nyowe tindamanya gusigura nakuja ngo injiraga na nation so nyowe tinka ibyo gusigura umwishi ninga kumugambira mu ndamukunda cy'ibintu ngebe nyowe wanje kikati ako kantu kandi kureka umwisharandeba ningo mukazi we amfune mu interest
azoramanya ati bashobororaga araguma retorora kananye tingambiri hati finally nyushanga ibyanje byayekoze abugira ngo ubundi umuntu mwashikana washanga ikintu cyayikoze akuba field yanje je imizano no kwishongora n'iki hati nko mu mucaro go nabe mishwire gakora nembaga ukagitwa icyo story kadurura ukanka kajeta nk'ejo kuzana no impapura impapura zikantinga ngurabwenda so ugwe kumubona nawe ugira ngo niwe utinka siguraga akanshanga umugeze kinimba gitanze turi kabana birobwe nawe acashop yamara senior 6 ya joininga African College of Commerce kwa buganire naho umuntu kandi yija no mu groupe hati aine groupe y'abazani umucaro wabo sati banyeka ku batraininga ibizina kwishongoro kuzana hati kandi ayenda mwangumehi yanywana angumahi finally unajire kuruga yukabare kuje kunumbara ati turansiga ngati atabusiga kabare ati nyunda tekuje kushomero hati yijire kunu ati kandi ukinunda amanyambara azi kutura nyenga ture kunu hati waurangadi kusigura ikintu cyabashaka cyakoze sutuaguma tsoyi mwisha mwagamba finally ubujenye niho bwijire n'ibindi bikawa deni gusana tabura muhanda kuya aho arugire kabare kuyakire mbararira cira abashije bamageze ngawa kamenenci babi tukagera yeceshungu cyangwa kayitoni sweet wanje ni kundandanda aho ni habashije bakire kwija ngo kaba promota n'amani barabasa kumutungu reka Juliana so aruga ushije yese zibora dereno nawe yacamuka finally amakabari zamundi twaza n'umukoti tabure bipapuro naba free hati nazo nunabwiza muna talent yanjye wagumizamo no gutobo kwa na TV wose ananka ntakiyo kirimo we bari munonga kuguma akuba abashije bingi kizere kureba nibacankara ibyo step umukaza kimusiga hati gatandukama gacankaranya by the way kumva no kugira ngo nuka ko hari munyi nakuvuma yedini nuka kuvuma cy'edini bamwe ba reverend abandi ba bishop abandi n'abashobesa baburize kandi sisu ibintu life agenda kandi urubaju rwa mami nayo nabo bakabarya bedini ndongo n'abasiramu nunare ukamara yobwire nayo so you dini zona is balance akwatuka kureba ijo zire torandebe yakazina kanje ine kasubiri agukuba hati ibyo bitira rubaju yanjankariye ndabuzamo ibintu byanje bindakora juka tukakoraho na group yo kuzamuzana n'ivyo akora akazi na nubwo naho kari mu takajenze takacankariye mbona kamu marketing abana hati yamara kubeca mane rero mujere hari so atumu group akari munabandi nabundi nabungu kuna kuja ngo byinsi bikande kandi nakuka bumvura gira ubwo kancankara no nashanga byatangira n'ikimwe kinangajire kare bukarwa uko butasigura cyo kire bizo hati ubu uri kugamba nkamunywana yanywana kandi ari fani wanje nashanga yine nabo ukundi kumanyana n'abamo wabo washanga muri turi na rated Kama
Yes, ntugumiza mna program yitwa ntwiriza kwendera chini legendary Tex Productions zingashimu temba ndeje nangwa kakahinduka Tex Media Shorts ya yone ya media no nangano bukwasagana yona nibiye kwenga music kwa jurjiremu no chandike jashongo ninga nebo abintu no shoza bukakomaho wadete kinatsi shuwa ikintu kuna bechigire muno uriya wa X aine talent na nyinjine twakora yeceshongoro cyakwata yo haru hija mebizibebyo nashongo watama music urugobwe nkarura kisinga bacimwe cyanda mabere music yakutamiza najanti kanzo mu comedy yakuba nindeba rero ndikwijira mu nonga na drama nareba rero ndikwijira mu nonga ibindi na bitarushye konka byeshongoro byanje bire bakunda performinga twatwineka comedy show inga hapate urugwishongoro nkako karukundo bakakunda ibindi bye sasa ranjira kitera kuba music tekufa muza channel ya Mutemba Ndeje musubscribing na iji interview muza kudishangayo kuba Mutex ni Mutemba Ndeje channel ryo mazina ga Mutemba Ndeje comedy zezo na ziriho buri kimwe cyona biriyo kandi azaguma ndonjera ibindi na presentation ngabana mujireba live so bakusubscribing ngo bakufollowing Mutemba Ndeje abana bataba bakweshongora no bahabura ki abahaka bahura ki ababariye bagezeho kweshongora kandi ngabo hategeze ibinyo cyinabe nyine uza kutandika kutera yeceshongoro kuko yeshongora mbweno nyo kandi amanya ngo buri cyo rayishongore neba hit no kwatayo ibi wahandika ne byebyo uyirukozo mu studio ko wabyeshongora amanya ngo kirabaca umwana waramangu buri cyo yayishongora buri cyahit neceshongoro ushanga na Rwanda na kijema ba promoter kimwe na chineta ama radio na ndamo kitere na twara TV mutere ceshongoro cyanje aza tikwe kiri ikina harebire nyuke nyine indijo yene kunyegeraho ceshongoro shoze wa numuzana kuka ari babinja bari kuza kireba ningo bari kuza kureba nugo wakora hati kuno muri burengero bwizo baramanya tukajero kitse cyo ryo yakora bityo tukabiza amahirwe bana n'ibigambo uko wabiziringuka bikamanya ngo wakora cyangwa bashobora aho wakitwara abashaka bambara cyari nambara ubaje cyaka kurugamo byayanga ikirongo inyeshongo ibigambo kuka ureba abana bakija ba reji n'abatayibe inyeshongo ba kadejera butayita nkenga nkamanya ngo ine ayinabire ntariki aho wabirenge bitereza abana bihayo joro rimo uruko ari kushoronze bigambo abana ngo bari kwija muri bigambo rwayishongora
uyu wani wakwaka kwa mani uza kuvuga ko stative no wache shongorora message chi ikigongo noge hati cheshongoro kuri kucheshongora tuchonga tukwetaga kugwana nacho ndiye promoting ngo ijo chinje meko kwata mabuze kuchitera radio oza kuronda bakachina bafukamira mu kitera TV no cyakiboni cyo waye shongore cheshongoro chikarugamo ko kushemerire wakura tilizebira nibacerondera nushanga abazu baryo muri library nibacironda kifuba baryame kutuba bacironda kifuba hatushanga caye kora uburira abantu nibakuta n'umusimu yabo hati ni wawe yondera kugira mari nabwo eco montage abirira yetware eceshongoro cihobwire producer muhobwire reka kwija uri rukanga utizo barimwe nyene ngigenda kirubugambo bwawe hati urenda ngo baragurike rero producer cuhuze akwicidongo ushobora hero rero tandika kucangara nyihanga uraza gukora amajani setawundi zibaza bwa kuri story yayobosha so behe time producer mu time kandi bikirize haburwa arachi yakwetije bari mununga kushobora kantaka oh my god ndabanje program yawe ntureba ne tandiki kumini zakashishi yabashira bugoro yaba ejo program ya in fact ne singa yo wakuratinga nkara hino abe na ratinga fact ni nkakato organization bagajangu umukasheshi no kurikiza abantu bingi kusinga ko abajyandije radio yona mu Western Uganda ubwire bwakasheshi sure konka no chikorota kwimuka kashesha abantu abinji ni mani plana yimisa abantu uri kugeza kutsimusa konka 11 zo no managing ota okisha kuchimanyirira bwire bukwingana ki ahubwo emyaka tina amara nkikuna ndi kuchikora ngora mangu na hati kunda sentinjire aramu yagamba mwenu mpururu mwenu hati iguru ryamera iki kintu yeso mubiri gwo gukakwate sha wazimanyira buzayike shayizo nyine kwimuka none kubandatire haramu konka no kwehangana mwe no kuremeraho just no kuremeraho ukemanyiza ikintu ukamanye cha kurese ukamanye curendo ukamanye curi baka ground yawe ukagire bakandi ukamanya aho uri kuza ukaremeraho otherwise ico kicera cyo ticanguhi na hati kicangumire kureka no kumanya ikindi kwenda babaye cyo kwenda konka kirunjo umubiri hati gukamanyire sha nubuyo kubiri weekend zaba shayi 10 nubo bayimukire baryo ndarugo muturo konka ndi wiki nyehangana ngwenuza kumanya nako yanje konka biragitangiye ejabe linka biography ya mtaxi de bariho n'ikindi kitabuza n'abana ninga wawazire ubuyo bushibaho takija kubuza kandi muzeyika wawe no gama ngo kotaratugambire buriyo bwishije buriyo abojo bakarema anoja wazo mugashabone bajango niyo yine kizibuzo ngo nabwe ngo nawayirukanga ukazuko bwo kuza kushoroze impangare zonga kushashonje antireka you try your araka nka president witu nawe tarazira bishibunko mu kazungu birayira so no ine kugeza aho ya ruhanga Jonathan ushangwa ina abishibunko ruhanga ishaha yahika turukuza kwihore byatakibiru nacuncije arabwa muri twanturo rya radio nugamu ndahebuza konkashi hariyo nka dictionary yoruciga iyi mutex ari kugihamo no chikorota no kora research no kora training yes research erakorwa then no kuba creative kandi abugira ngo nkurire makantuka yemeza nebe no kwishongora nenshi byona comedian buri zona no yiya so ati nicereta akantu kacino kazanira mu karete ki ya turkwetaga kurwana na bigabo akantu kamwe karazaro ubuntu kikuru then nebiriho no bireba nabyo ubigitamo jodi uri abantu wabagabure shita uri brand ya man kandi yari kintu nahitanye nakhabure yampabura gakuba uriyo noza hari kandi koko warugire hari uko aho warugire hari kandi nabwe noza hari uri brand ya man utandike kutambura
uzo mu company z'amani ka MTN, uzo mu company z'amani ka Coca-Cola, uzo mu company z'amani ka Airtel. Utandika kurunda yo bwa brand ambassador. Abandi babukuhereza abantu abo tibabi. All right. Echo nakihiriza kugira ngo aho are no korera vision aho watandikiye na Alex Muhanji niho yatandikiye. In fact akakoreraho nawe akakoreraho vision to natandikire nangwa ukashanga yarugireho shananye inabe ntandikire hantu habire hashatu nyuma haso so kunabe nindeba biography yenkeje nakubuza nkeje twantuganira yenyine kunabe ninjire banashanga nkuyarugiraho bakandi bamuha kanane 5 baizen konga akagira ati ngo sete zeza abandize MTN niyo yaza mu miliyoni magana abiri akata kazi kwataka so yaje ati kikahindura life yanje mpango kandi umuntu nabasa ikindi bentre batwashanga nk'umuntu wabo tagire kuronda umurimo tigura kuronda wabo tatambwire tigura kuronda konka kuko ina abantu no oine page yawe oine follow up yawe ngo ko kuzo mu company ezo echo kuzereka n'abandi bareba abine connection na company zezo abareba mu tax mwongere kumwongera ninga kumugambirira ikintu nakikoraje yabari ambassador w'ikintu ka MTN amazima gargo western yona n'umani muteka kureka mu mwamanyika kandi ikintu cyakube muri mo nakoraje so iyo ko kuzayo bagira ati ninye mutemba ndeje inkora radio page yanje njiji nuraba hurikiza banje baba channel yanje njiji abagoberezi banje mbaba ejo niyo nanka niyo ko nico kiba kubande bashaba church taro kintu emirimo bagikwereze niwe funase taro kuboyine talent then tarabajungu kujangwa abajungu bone barabine za billions ngurerite talent za kandi twe naranga yatutire munsi wow si ura abantu bawe bagambe twakwanonda kubagambire namba zawe zisima kubatora ngo ineyo text media abantu bongere kumanya ibintu byongere kuzarevo nibakumanya konka bongere kubahihiniwe we bare nyo amazina nanaga bagambira of course kandi mbaza no kusima DM promotion yo rukoro mbeshongo zina ba celeb batarimo nabamwe na yamani murongo kama ko mu gishabwejo iwe uri kundeba umkurikirize iwe nganye mutemba ndeje ndakore ibintu bingi aba muri mutakamanya of course comedy sana drama gukora kweshongora gukora sana mizano ya TV uburango n'ingorera kimwe bwa radio TV igoro ryusana y'urya ivi ni kaproducinga una bana bamwe mu biye mu kweshongora kuna ibintu studio yawo sinabona bana byeshongoro turutandika twitwaye so ibyo byona turabikora nemikoro turagikora tukora tuboneze mikoro ibonera kimwe cona kandi hati nanyinjire mu promotinga local drinks hati biwache manyere mbe ntaki nyina ho kirebire yes byo kunywa byitu twenda tubikunde tubimarketinga abantu babimanye tubinywe tukagire ikintu cyitwa swate na tradition kigire muco promotinga local drinks so abantu bo nababine drinks seze zirizaruka bayizo kandi bushenyi byari mawanda kakora icyo kunywa so honarebo umushija ngugu wamureba wo promotinga drinks niwe number 1 kirimo yine na page iri kutambuza kintecho so business zitu shakazi nagenyuma zini nazo kurugaye we bari nyo we bari munonga kutambuza kintecho bahereza namba yesimu nyine ya WhatsApp zona ziri by the way konke yina mane na ya Airtel 0 mushanju 02 0 mushanju 02 95 mukaga ni 2 kinana nina then ndizo na ya MTN 0 mushanju 5 shenye 0 mushanju 5 mushanju ni 2 98 aho nibandi bakutunga kurundi murongo ya YouTube mutemba ndeje ejo niyo channel ye mwongereho nayo na advertising ngiraho mwongereho mu following
umagire munonga kandi ati nyine kintu kinde ashongeye nanakugambiriye kugira ngo kuba brand yes hari umushije umwe nk'ufollowinga munonga bamwita kibira kubakibira rado yes kuyizire yatambuka kintu yayegesa ngo ko yegise yafuna ba followers abo kuba ko ine program inabagobereza no kushomesa niko kushomesa yafuna ba followers yagira yije yarebe ko yatataha 7 yamuhereza ubwo buhabuzi bwe yashitera kiyura nko so ezo chance zona tuzikwendeza niyo mutex rangazi twere akuba nchakare twashango ine V8 million infego tucecu birabirye ya ranga njere kurinda wewe bareka tubonge kwa nanka nasigara ndiye muswagani mbayine batayi banje Asmana nyuma ya kamera Beazin ZDJ Sky Nana Dr. Jastoloje mwena mazimani mbasima mwe bari kuhaje mu kutugwito gwa Nkore Media mwe bari kunda Mutemba Ndeje mwe bari kunda Vision Radio mwe bari kunda Ankore mwe bari kunda ryo bahanga bwani Chabress kandi harunze amenyera kushweruka yo turanoje mama mugana hataje bakatiye okuvunire no batagira mu bakamurugo mama ntunjiro mushija tata ntunjiro mushija nyenda kumureta icyo na mnywani wanje tubagande naje munene murabo wawe kandi wo waza ufunuro mushija tata ngune nanyo mushija we namurebe urashaka bwinde yashwirwe yakashwirwe nakushora shitata ariko ndebamirwa arakorogeza ubwawe niwe tiyo kwebe ati weza atabo bantu baba bari ari no biza ryashe barimo baza kumpereza sente zo korembaga mama tumukuza kubuhendeka ya mama tubaza tugure hentebe mwana barazipereza ni inzireta nimba hane izoba ndio nakuza kubagiya baba yawe mugambire ngo nguma we yange tayile kapumpuria arauka mwenu kuleta mpira tata nikanta msomo hashino kuza kugura ipupira bya weza waza ngututebekalize ngujyari naza kubaletera sente bintu byo nambisa kuterera bintu bakamwa papa imwe chikuru mweta bataka mukoro butenge mweta bataka mbere mutebekanisa nza kuleta sente hati reka njende mbaletere sente tuza kushukura ayemerira ke mugente umbyente nonda yemerata ngena girete nana kujya ngo ndagira amagurana nkagente yanabuze yabatungire ai nente nabagiga ndebe najwara makotu gonka ya twazigwa mwese gwara makoti omugambire muniko wituru twara makoti wese we yakuze wese baba makoti arunzi yabawe kale mama niwe karuka ho wabona wakusigura ego tanya ona jana zanje ona no jangu nkabzo wansigura wena kurira ile ko katendo go muramushe nokora wo muramushe ati ya nokora wo muramushe sana na kumwerera gari bana babandi sitama mucyara we kaza nangwa mucyara katubugana waje kubarisha tiyo ajambaza kurete sente yaje kurete cyo kurya cyo hello yego mucyambambwa yaje nantu mucyambambwa nani wari yagumira aza na kujana okunde ukashorwa mushiza wekiraji ni mukunda kwari kwera yabara kusimba reka nkugambire mwaka gwe 2016 ndenda kushaba no mukazi wawe akurire oye simbe ojwechere mpuje yabara kusimba niwo kubika ari nagana zone zaza ariko zabona wazijwecera mu ghost niwo mumpujo mwarimu aribu yabashaba mugure ntebe nanka shwazanaga wawe ziriyo bitch barakuliya kugamba gusa ate kugira ne gari cyane yagitiza na azina ye umukazi aruriya no mutoba no mukurura mweto haringa yabo rugambo mbwenu mutemba umukazi muto tinyo waide kushashara hondizo gaja kuguma kujenga oguma paraninga bigambo byawe mugozi oguma biparaningira mbwenu hati urenda kunyanganisha no mwana aramanyo ndi munywani weka kandi ugundi muri mugunda akora ndagira mwagumanyire ubwo kucecera
muhara wanyu yatakabagambire ikiri kugenda mu misho eshayo n'abajenyi bari hanuye nyaya tugambire nango urugamba rwawe niwe turukara umushije uraza kushwera umukomu ninye namurondiro mpangare yanyu mwamogorera rimwe buryo hati wagira ngo utari mu buryo kiramanyisa nyundi mukarunji kodo garanga tukari bazara pesa tokozi sibirere ngeni wababonera umusheje wo kushwera muhara wanyu ni wati washima manya kandi wabura twashima umujeje yabarye cungukiwe ndaberye cungi worye cyane yabare kushika kucumera mushiza twara kuri tobanzo karebe kirite tunashwira ukamubona ari kushakanya atshara soda echo no bayisa noreba ngo bemerire batambwe mushoborere uko yemerire ni kwe bemerire nabo ati izuba ry'embaga ije ryari nisho shandete nabona hato muharari ko wahura mutayine mabere no rabaza watebekanisa preparing abantu bije baraza kurya niyo barari prepare ni nyama ninga nebiri prepare gambira baroti ya mugambara twatira no rujungu bande now ati icyo ndamugize kumanyisa murondi izuba turi fixing tumenye unirye bishogo ni wo kutereka mara witi yatugambira tiyarwati noreba nyina ni wari kwanga ubushera ni wari kuteresha bwe abari we yakwijo timwambara mu magezi togine kana nyina umugambira ijejo baryashana kwaruka kushaba aije yaruka kushaba muswe amutwari oguze kari ngano my baby my baby eka mwakweo aije muhesente yongende batebekanise mukoro yabo itu tukacheza icho chemari hello hii ndi hanyu nankaruguru yanywa mpaka wamba mbongera sente zo njibazo butamara tingwa mukoro itejaberere mushanga mbongere mare ndijo nimukure nure ikare ndachika kazinga kisha okay ya kare achangwa biza yoy ngani ndera kashani okura stop mishoga tataza ari ustabati otio kashinyowe akawata akagura kana mbaja waleta majambo waleta bajumka ngaro ini kuba steady ninga steady umanyu kuna stamu iferata leta ndakonde bese mukazi iyo cyo nakore wakari yujo che yo chitamo jo che wow sweetie iwe nanye the best man hari nado ni metro ni wewe bari kushendekerezaho cyanje muramugambo we ati mwente nangwe ibintu cyamani yutagamba bingi yokumba ndiya program yabukiza mu kugambiso gamsi babanzo rebe hona nanenge ito wajwaro na best man we kwaje utija jwaza hizo baryemba bukijo jwiro tete nyenda nchikhaburi ninja kubinjira mu byawo bando bamagora te cyamani nana unanye mpinduka ho misho bwawe zina style weze wabonera abonire okay cyamani zika wenu yabuze taji cyamani nanye nakongera mutoro cyenana mama we bari dia hata mugambira muzeyi introduction ntwara umugore tukwe wanzi hati nzakubigamba ko mukatimba bani ndabe kuryarwaje katugende nimwenza kushanga buri kimwe cyo nakiriti ito badobare mbagora masiyuti yiwe nyina masiyuti nanyuriza nyinagaho kayinagaho ibizojwireke ojojwire kwaiti okwenda ngo mpese kitimis akuba nanyino ndabanjwire kwaiti kandi ojojwire cyo niza kubinjira mu kidara kandi uko kiri kwasa kukurata hari abandi kale bye yeah kuka sio kamfurota kama turumiri so chawe kama tebeka sembo kwa tebeka
nimwe no kumwe kwataga fuzi manyo yihega hamaryo twatwira ryo mukaya bushira mayisa ngoze kugambagurika binji muze yikikana abajenyi nijana bo nabasigagite so bari hikutaha mu bakwe witu tukabacira rero tukareba umukoro kugwaguza ukerekana abagore bito munju ni wowe stede iwe mutembadege ko nareba ko mwanda yamara kushwerwa urondere no guna washweri na Rwanda rwa ni nyibirika yuko urondera abantu bakaze n'abashisha so mbwenu hati katutegereza abajenyi bitu nambwenu kankangeyo wabona nije umanye ngo nije nyibwire cyane uwo mwana iwe kibate yisepe ni umujabiri atiyaza kujara iwe kibate rero mu mujwara bintu birunde muja kushwerwa tubari kumvanye bashemye kujara muruka yoni kwara babaragira hawo ngonde bondi bagira mu ndomo uyashwera muriya mugwira amayega mwana niroko ze kora musosho tera mu mico mwe yaha muri ngebe abana barayi mama kwiza ramba baharaba gamba bice abajenyi bari yone batahamwe abagore barasama abandi aha so ahinda gambera abajenyi bitu mbaba batahamu mubatera urubuga rw'amazi tubacire mubatera urubuga mureke tubajumazi muhereze yes nibaho abajenyi bitu babashemererwa n'icyo kwakira karatambura mu birezi wacu aha mumwije abantu babajenyi ni bari yabandi n'abantu oshikande akunda je n'abagore yimucira bakarekere ko mutebe yemerere kuri yo kanga kushwerwa usasire kubemereza munonga yaho kantamu tambuka cike mbari ko ijanu yeba mwana muko we ni muko wanyu uku bamwacira omurundi kandi mugushuka no gwembwa cyacumbatira abagore bari kukunda kuja kushwera mukayitu umwana yayenda ngo ashwere nyina cyariho bashabashaze mu tabacamo tibashazi uragambana nyina reba bagira bata aha so mwenu hati kanshabe okurire hati y'abagore abashohoze tutandikireho nataka kugizire ngo gambe ninye kuriro mukuru wagira ngo ninyi uri kukurira byo hati ni okurira abagore hata babona n'abaca barakora mirimo okurira pati y'abagore agenda barete tubarebe tutandiko mukuru baenda bije baenda barereye bitu byashobera umugore akuza kumusoza ari nawe ushozo okay oyi n'abagore bashohoze emwe ibiri shatu tushareke abashohoze bashije batakizira bashweze icyo bashobore abashweze bashire hano mu baterera bugara bw'amane muno bariyo bari nechamari mwe bari munonga mwikikane ekera tahwa abahara twine binji mwamutakashwire murenda babacara murijo murye cika so amazina baranyeta umutemba neje mutwama baganya byondo muzira amashere ko mwana utanga kanuwazarirwe mu cikomera rushebe izuba rwa kashatu mushanagura jura konka kandi kunayicire na Afrika yokwe nataza iza kabare nije nayishanga mbarra aha woragamba cikamaze zo mukahama muko wiki konka shweze bari ba listen hati twaturenda ngo babanze baturetere ibintu bibaye ijana nabyo tubanze tubibice rero tugumizemo no mukoro abajenyi bitu beri izuba urashobora bakahwaho nakubisha bari babiri timina babashimiciza twija twame kabashija ukabashwero mukabona nange mpurira pamye kibondo kanwe shoko kashyaye takakikomo bakanyama nesa we umunyu bakanyama shiri bakiriza bakanyama mwije muterure bintu hanuya baje kure mwana kutekera na bwayi mama wanje twazana byinshi turasima abakikuru twayendaga kuguza abana babishije ayibona shabuni kandi turashimaga ikindi katurikizo mukwe ni wabo abamwe mbarusabye ngo bahita shukare fire irimo na steel wire baza tubareka ngwe huri
aha bari munonga ibintu bitwara umujo yakindi yes ubwo mparanje bamutwarire gushanya barigarure hati murabaza kusitama katubaterere ngaro zamane twasima ibintu bibaturetera wahirwa mu takija kushweru wawe nabari yakutambira kwije kamina aba yakutambira reba kamateka kujinyunya konka yiwe mukazi we Jeremico nanyunyira shukari sino nabane bitwa muko yarete mu birana mwerebe ijike twihuma mweru mutemba reka bana berekane rava hati ndikura bari kuterane byara kanshabe umugore umucara yimuke yatwereka umugore we yamutemu n'ikimuri rero tukomeze muri mikoro niwe munonga yes uwo kutera disco ngo yafukire mwe n'umurareba atariho coma cona n'umuzindaro wa turakomeze nyuma yito ubwo mushi eke cyumarika kirimi baraje muteme kimuri mutere ngaro zamani munonga mama nyawakanga bashwenkasi umunwa mshijo wawe street kid naturally na waya kwata na best mwana na street kid zirashwera cyo mutachitina baza mu pipe bazara bamara gukora barombeka ubu yani best man wawe ine ari mu buraje bwinshi munonga so hati katwakira abagambi utakakura ko number 1 ayerezo mukono nyonye nekora yanje utakakura ngo bwanshwara zo wafuderi reka ngambe ngwe ayibora gamba muheru niwe isheka so ndaza kwashira uyine cyo kugamba uyine cyo kuherezayo acihereze speech ziraheruruke neza ishe wo mwishi na nyina uyine cyo kugamba irezo mukono tucurure ningakirika kirekire tugambe cyashaka cyo kagamba kiwe abantu bana bari bishisha nibisebe batorotora reka mkono ndo wende nyine ngo nayo kunyita yemawe kambanze pe speech abwo kuba mwamutarira kugamba uramanya kinyonyi cyaguruka kitagambira baragira mu necane mu kirye cipaparati mwe nabari hano murye bipapuro haraje natabonere yes hati niho wishuka kugamba yimuko gambe bushomari we bare mnonga sebo ninye sister wanje konka sister wanje watwemura yabahimuraki yabaterushisha cyo kusaba musizo wowe ngo amahega atsecha tinene ncakure mbarabere kuyo mushika asikama tika kwitirize kugambira muhiye banyagambe bindako ino mucara witwariya nanda kujeje yagamba haleluya tubakumanya ngo shise pagatatu ansho ndasha kwanje wama wagamba je mudonga nico muramujojera timukamumanyire umugore yaheci mama tukakwire mushika kamaraza tamamushije wotowe yamutwekeraho mwana tumwetorwa yamukuzire yamutwekeraho mwana tumwetorwa akanga kukeje nembaga ninga nurufu kabura buryo mwaje biriri ni kama bunuke tamba mwayenda kungambisha kubi umugore yagwe hati wayemererota mwami noze echane chikwateje twantwereke mikoro yita TV West abantu bakwese reka nyemerera ngambe ku tata yagire njana wapaka bwayi Sutariya Stamaria kama sana abantu bakarire yuware sire byo kuko kabari tata yine njana umurike kwambiri sebo reka kushabirira ngeni katurikiza kugamba ko mu Bruce ngeni mwebare mwena kwisha nabakira mwenu kumanya ngo nabakira umuhara wanjye yandekire muko wanjye yaha chamani ngani ntaka bandije kugamba de kampe umukazi agireki yagamba ndogo nije mpendere okay korona ayi korona mwenu bantu iri ni rwari ndazwo murozerwa gambe batumwe nabakira mwe namwe bare kwiza koka mpara wanje ariheci nijuka ati mwatwenda cweka turaza kucweka muri geje mwakunda muhoro nda mutarika hadi ari haka mpara wanje no manya ngo bundi yahanjira go bwenje njiraga magezi kandi ninyenda ngo niwo bari ko wabo ibanyo bundi akamuto mu cupati yo rugamuwe namwe gakandemera nicabaga nko ruhungu weza murebaga wena ryaho nikepapuro Ngenu mpara wanje rayuka bangu ogire mechoke yanje okugumo kore kaye kuko nakozire wahurira bari umute mu cupa bari umuto mu cupa atari rugamu agira mweno gira magezi kaganje
umushinja kuremereho ibiro byo namina nayo kumarira namara yabare mucyara mukatuterero mu cyarugwe irebigambo bye bitine magazi mu ngabo azo yegende sereze yabare mucyara kurire mikoro reka gambe yabare mucyara kungambira busha wabare mukoro waje kunkundira reba shozaranisha wabare muhara wanje kunkundira kumushaisha wabare mucyara kushima nanyo naci wabare mucyara ngwano nawe mukoro wanje mwumva umukazi ngeje nabyama nawe kwagira ngo tushemere kushima iyo bari mununga ngano nawe ubwo nandebera aha mukoro wanje reka kugambira ubwo mukaje bitwa biyagamba n'amashima wakankwata yanjwe mucupa koyine rushago kugamba ngano wabo rwokwe urareba mukazi wanje akanjwe mucupa cyaburo mukwatyo yemere cyaburo mukwatyo ubona abana babo mwemerere mwemerere hari mbanjuri mwemerere hari yambanjuri muzee urazara nkataba urareba nogo kuyamajire kunto mucupa kumukazi naturumuka bo mucupa nashwera kumukazi nambono nibwo yahika naturumuka yagomba kukwajura rukazi ubwire vena katakanga mbere kashikuwadira mucupa kaninjira ngo arwanya bana barashuma usenga reka mbaze naci cyaruga mu kanwa kanje katwikirize umukwe kugira iki yagamba ngeno bone mukwe cyo yewe reka mpikija yemereraho TV kurebeje ati yo muka mucho amharanyika mukunda embaga eje kanka simana na shweremu konka kurugero ko mazara yabanza gamba ngo akata umukazi wo mucupa ngo umukaza ngo wakamuta umucupa kandi tatazana wo kumureno ngo icupa kagira umu kandi ngo akajigurukamo reka narebe urwanzu ngo nejeka nyono umukazi tinshweramu excuse me murete sukari mu mwonyo abitware kushwera kwa fatiri umwana utabitwara arebe hakwato mpande murete ni